The Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill sang nile som nile panga hi the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act sang nile som panga thang na tura siamania Mizoram ponan na thokdu uagarte na son saktu ganti hemi private placement agency heng ho te kai khuaina da ani bera kai khuaina ni pialama pu speaker he bil thar kan putlua hi chuan zenei zo ka an function theina turte tin an na thok tu an tir chuate an him na turte chumi pialama chuan na thazo len ha sang zo an tho theina turte tin chumai chuni lawin he bila hianin amala omlo thil thar enge maza to omdona wangin he bil thar hi rom putlu ani pu speaker kum sang ni som le panga Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act kan man meka khachuan mizo meichia ramdanga min chung khuran ha thok kan ti hemi domestic worker kan ti big ta na dan khasia mania amai ro chu khowela lo thang zela domestic worker ni chia lo hi mizo thalai na thok thanem takhi rampo nan chua kani an thanem zia chu COVID-19 tu puelen khan khiat maya India rampo na khatizat khan oma Mizoram po na khatizat khan hathokan oma chutilai chuan dan ang thon chuero chu domestic worker te chok khan ni ti chuan he private placement agencies regulation act kan man mek noya hianin domestic placement license chok pe kan ya om zia chu domestic placement bakati the ni lo ni danam chuan chuti rual chuan he dana hian a vek te khan outside Mizoram ti top kha alo oma outside Mizoram kha du dan na interpret theita ti chuan a trend chuan outside Mizoram chuan in Singapore a huamalom Dubai a huamalom Oman a huamalom ti khanin chumi thleng chu intir chu ani amero chu sarkar like we dan meka chuan immigration act sa ka ko somria le pathum chumi kaltang lo chuan rampo na thok tura dan anga intir chu phal hi ani lawa chuwang chuan he act po na matanga rampo na thok tura chuak te khachu sarkar le pui dana chuan dan bo chia kha kan lo ni ta ni chute chung chuan foreign placement hi zasari somria le panga kha kan nei mana tin tuna hianin ahma khan ne chu dan ma sa khan registered private placement agency hi somni le palian oma heng zinga somni le pali te hi chu revoke an ni to nge ani adan hi afam kim tok lo wangin pu speaker harsana tam tak kan mizo thalai rampo na thokten an to kan ni chu kan zawai na khatu kan ni ome hemi chungchang hian mi mal thanem ngai te tangkai tak tak an oma tin pol thanem ngai te pon oma trends political party be chana han thok thanem ngai tak tak te pon oma chu mi te chuanin kan mizo thalai te hi an lo chan chuak to thina tin sarkar point na chan chuak to thina tunhaya po Mizoram sarkarin he da diktak ni lo dewa rampo na thok tura chuak amero chu har sat na tok si kokir na te chan chuak na te he athoka ana men lo le na po har sa le ni ti chu kan zawain kan khe tlang ome chu mai chni loin pu speaker kan dan masa nuai be chan deu si khan hemi kan private placement agency trend khat hianin Aadhaar card diktok lo te le document diktok lo te mangin kum som pariat noi lam kum tling lo te po an lo tir chuak to thina ni chu chuan har sanna athena mizo me che in sui khom pole me chi ep point home minister hi nikum me kha khan huin kum tling lo tir chuak tu private agency te dananga khem turin alo ti to nge ya tin kan home commissioner statement ka kan thriat chuan nikum April tha khan private placement agency somni le pakwa manan ni to thu te kha ata lam nge ni kha chuan passport le tourist visa te an siam saka chuan security ang ma provide box si rowa chumi mang chuan adanang po ni chialo khan rampo na hianin kan in tir chuang na sat le ani hei wang hian kum sang ni somni le pathum khan sarkar masa hunlai ni chu khati hunlai khan an veya a commissioner le secretary home department kai khoina noya
meeting te po an lo ko to a mai ro chuan tram top lam khania duang in thil po anti man talawani ti chuan pu speaker sarkar thar lo pianga bong in siam phat khan kan tran ve ni he thila na hi chuan thei to kan chua ti chuan Mizoram Private Placement Agency Regulation Bill sang ni le som ni le panga i duang tur hian tran kan han la chhota a ti chuan atira chuan he subject hi Home Department way om thina niya chumi nuwa chuan a ken tel tele a mangchang tele a om dan azirang han en hianin Home Department atang hian less than ma hian I suanang ti in kan ho tu ten thazo kin an ngaya ti chuan June ni som ni le pariat sang ni som ni le pali khan Regulation of Private Placement Agencies hi chu Home Department atang in less than lama da relocate kha along ni ta ani tunai hian kan bill hi han lu chil don tai la atoi zong boka soi kan tum lenga India ram pona na thok te le Mizoram chunga sarkar le private thenga ta thodan mumal taka in kai khoina dan hi atel to dona India ram pona na thok tu azon saktu hemi private placement agency kan ti ten India ram pona anin thon chua thei dan tu rapo kha tuna kan dan man la e chang so hian Immigration Act sang ko sombre le pathum azom theina tur hian tuna kan bil hi putlu anita ni tuna kan dan thara chon mei chia domestic worker chok ka huam don talo ni pu speaker ta chuan na thok tu rang unskilled ta trangin semi skilled te tin skilled one le skilled two po a huam tel to don ani chu kan bil tharina aken tel tur hi ani dona domestic worker chok ni to lo khanin mizo thalai le khathiam te tin thiam na dang rang nei te tan rampona na tho theina tur kha e dan kan duang ta ani chumai chu ni lawan china sen khanin kumsom pariat chung lamba chu chor thei an ni don lawa Mizoram chunga placement te Mizoram pona placement te po hei hianin a huam don ani kan placement agency hianin India ram dan Immigration Act sang ko somre le pathum te an be chana chul to do na placement agency te kal tanga employer te na worker an chor donin written agreement an sign hot tur ni to do na ni chu sarkar dan hoi written agreement ta on to do na amai chona khau to don ba ka him to jok do na ni chu tin private placement agency kal tanga na thokte fail file him ta ka chora ni theinan dan som tu rang da bela ni chung singa chuan sarkar ina hlo pithia claim lam mo notified minimum wage chu an petura ni tian ya tin register entry chip chiar taka zialu angai to don ani aru dewe mo ani lawa chiang mang lawa inziak lu te han mi per khet mang lawan lo chua har sanan to boi pu ne ngai an sia kha tu na chon an chua ma tangin kan khet to don ani chumai chu ne lawin pu speaker placement agency te hianin an na thok tu an tir chua turate hi employee provident fund le EPF kan ti le employee state insurance corporation hoi ESI hoi khanin an ham thanan hu thei dan tur agency ten an ngai tu sakang ti ni tapoka chuwang chuan an la khoma a then chu mi fel tak thonem ngai mi nam hu sap tu nom line a then chu mi dang te an na an pek pi lama sung don na ta na khelo zok le har sa zok te manga khatinga han ti kual te khanum ve boka tin pu speaker he dan poi mo chana chu dan ra ni na chuak ho kha domestic worker phe ka chu le khazir sang tok lo te chen de phe chu tin chung ko har sa zok te ni boka an chung kon har sa da wanga e zon na duwa chuak an nia chu wang chona thon chuak tu chen khat te na an demand ang kha dan tu re mo tia o lo thelo an oma pakhan na chuan pani na chuan tlang chi na tur nei chuang lo an chung te enge mo talan thon let ve ngai sia an na hu ang thong ngai wangin sab tonga abuse ang te po hi a thleng ni in azir chiang tu te chuan an thria chu wang chuan employee te an him theina turin he dan hi siamani ta ni the private placement agency kal tang an thok tur te chuan na an tho ma in pu speaker helai poi mo khom mai compulsory pre-placement orientation program training kan tianga kha an kal tang ngai to don ani ti khanin ti in tir chuak top lo deuh khanin helaya an in zir ve boka
safety chung changa te an ram na thona tur dan chung changa te akal pung hrim hrim khanin zani zokin he dan thara hi chuanin anom to do na ni tin chu mai chu ni lo kan ngai pui moi em pakha chu har sat nan tok theya tu ne na ngen thlenang ti hi ni ta ni grievances and complaints ka khoya ngen thlen don te kha chu he dan a hian kan bil tel to ni ama kan har sat na chi kha hi ni ta ni har sat nan to ka tu ne na ngen thlenang tu ne na ngen tlan to chu na chu wang chon pu speaker he bil kan putlu thar tur hian khang te kha aron ko ba tel to do na tin chu mi pela ma chuan private placement agency te tan license deal dan tur po hi a process fel fai tak siam ani to do na ni kum nga tan license issue phot tur ania a dan kha kan chuan chapter 3 section 7 a license cancel le suspend theina po da tel ani ta ni chuwang chuan in an lo ti fu lo ani chuan in dan an lo bo chi ani chuan tin penalty le punishment section te po da ania chung te po chu kan han ti tel do na ni tin registering officer te anong don boka hei hi amaw lo khania authority kan ruat belani registering officer anong to chuan chumi tan hnuaya chuan pon lama na thok tur ichina sayang khan domestic worker tunai thong chuan mi pui tura chuak chau ni lo khanin skill mo semi skilled kan ti te skill da skill 1 skill 2 thleng khanin an chua theina tur khatuna hian kan duang ta ani pu speaker helaya kan detail du le thilo mong tak mai achu immigration act sang zo somri le pathum hnuaya hianin mizoram in register kha ani ve thei ta si lowa chu wan chun hare me mani license nei te kan lo mu man lo vaira ma te mun tanga te anju in register ngai sia wangin leisure department chuanin registering authority kan nei ve theina turin ma la ta pu speaker ke ma nge delia zukalin January somthum le pakhat khan Ministry of External Affairs kan zudora Joint Secretary nen kan in koma chuta chuanin sarkar angin registering authority ni kan duani kan mizo thalai ram pon an hathuka kalte hi an him theina tur le dan hoi thataka an tho theina turin ruam han min siam pui ro kan tia ani chuan sarkar ang chona va theiom lo ve an tia amai ro chu in dan khen chuan government ti kha tel tlatani kan tia kha close come in activate sakro kan tia joint secretary chuan kan online in charge a dealing a kha akowa a theida no mem lo zot lo en chiang ro tia chuan kan online nge chun ati theidona ni hi an tia amero chu department mingin pen card te ne ngai GST te pe ka ngai an tia chu chu ti kan lo tu mang kan tia tu na hian thui tak kan in dor to a lo tling nei po kan ringa who speaker house a hian in tu che som lai han puan man kan du te lul ne document ti fel file chung hi kuna du ve dewa wangin registering authority kan ni toy ti hi chu kan la puang thei lo ma ro chu e sarkar hoi les de hi registering authority ani ngei do ni na lang ta hei hi kini tan chuan thilomum takania din kan mizo thalai na zong te tan ramdanga midang agency hoi anju in zia luanga kha ngai to lowin Ministry of External Affairs noya les de hi in register to agency kan ni thei thlau chuan in kong thui takain hong do na ni soi tur khala tamana kina kan na khai khom le don thowanga ka du tok don mai anga full speaker regulation of private placement agency chung chang hi ni chin ka soyang khan june ni som ni le pariata les de noela da chawani home department chuan kan la nuwa hun reiru tuklawa hetiang bil kan an pulu thei hi kan lom ve hleya amero chu ke mani ti the ani lawani hemi tan hian min thring tu home department chu alom thu kan soya tin voi tam tak meeting kan lo nei pui loen judicial lamte akai no hi a thanem khopa UDNPA lamte health and family welfare department lamte tourism department te women and child development lamte ba ka tin aizol DC office thok tu te po kan ti buain e kan ti ngai ni kong eng kima min pui tu an nia tin mi mal thanem ngai helam pang hoizo nga thok tu te chunga polom thu kan soi ani tin pu speaker to na ta na kan soi du chu he bil hi e bil thar ani khan palo kan ti rualin bil thar de deu thuanga soi thei ani boka main bil masa chu alo to the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act
sang hi som panga om to mai ro chu aspirita the tin a bil hoi zong khim khima te le it a content khim khim po thil dang lam takani awangin tun tuma mi hi chu the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Bill sang hi som ni le panga hi kan zawaya min pass pui turin karon so mani ro me